Bodem Dumienu Kasia, our SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Yeah, secure sanitary pad na dawurumanti. Kasiano secure the papa. And endpoint homeopathic clinic. And so boni chidom. Ami adi ababasum wona twan ho frede. Ewo enkran hai. Ebeti agum ewo Kumasi Asante Mantam. Radio for na ho ni nyina no. Wo mo ba time pa oda wan no SOMPA 93.1 FM. Afe ayiko 100.9. Ono so Kumasi. Wono so jigum den. Adam Fopa Radio ewa Paris France abrochimemu. Womo so jigum. And afe ukopiemu ewa takwa SOMPA 101.1 FM. Afe 103.3 SOMPA takurade. SOMPA tachimai 106.1 FM. Afe 98.9 SOMPA sunyane. SOMPA 90.7 Nkranza and Afe 101.3 SOMPA doma. Udi code so ye chagu. Me pacho ya baby a radio akanti ngwan foni si agan no. SOMPA FM ye ndi kan wo ho no asearch no a. Afe YouTube ni Facebook no so SOMPA 106.5 Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. And a YouTube ni SOMPA FM Live. And somewhere ya deba someone no. Ya kruche ni nyina so edi akogu www.sompaonline.com. www.sompaonline.com. And then somewhere ya de someone no. Eni animu kakra ebinie. Yera same crop wakasa atre NDC amanyo kona fei onu akasa ne MPP wase wanu munye bibi ede ensemo na ye baba nkran he ya enanu ada di congestion exercise ya mpani ye no asem bi asi akire mame zuera wanu so ayesaraga south ma shebedwani wone na de hye wanu watu anamobi na wo ensamfoforo mu no nso no ye busa wo mpatamo Lord fair no yate so na ye beje ho amanebo African Day and penny for the asosha so ye man penny His Excellency John Dramani Mahama wakasasi Amrado Other Bank of Ghana no kire say we wo mon share down for people bi ansi wo pampim ka say Ghana city ya wono say wanya ahoden no baby a wonfo yenkogina wonya bi kra ebusia sepi ka yenim ho na wiai anuano ba no yesi adwa SOMPA 106.5 original yeyi woti enka fi achichi ni benche yeyi na aboafo ni bi na na KJC company limited so ka ho bi a Hajia special food wasu bedi die firi ama atreosi ase eho na wase order duane ni nyina firi 21st clinic so said the sciatica pesata wanam so eka ho bi na abna badu adepa kofi mene Obrempon nana kwaku ampoma yesomo enawie Ye friend samno ase adiama wa ye hyase afrimo e wo mrahye bedwafie committee ya wanom na wo mo hye emofra na afi ema ene wa sitina mu yeyo ho nsam so wanom chairperson won titinani ye mrahye bedwani a wasoma de hye wanom ewo Saraga South abato mpesua so onenya forma mezuwara Ibrahima Muhammad na wane SOMPA kase atweche nkomo ni nyina efa na mantu a sa committee ya wane mo hwa mofra ne ma ene wasetina mu yedie hu nsam so amwa mrahye bedwafie no wanu fato wam ho so na ne ankran pumpuni mantam hasei no wanu tena se ya hu se baabi a ya na enkankan ema ne kwada ne bie da no aya na ha dwene ene obehu wanum na kwada ne bi womafo aye tototoche sade akwahye ko ache wanum afenso ema ne bie ubehwe na baabi a womasi wom ne ma hata no aya na ha dwene eno nanam so emo ne na so ye mpanifo a wanum wamu etisi montene so a wan ko hwehweye ehwe biaye baabi ebinim da nanu achi no ene wakasa ye ene SOMPA kase ye atwetwe nkomo sei se wakoye na wakohu baabi a ebinim da ene baabi ebinim sha wase ne wura ho ne ho pa na yanoa ne se na me na o Michael Kro Ghana pa se de Ghana tie ne ye wabibia bie na so ema ne nkwada asa de yenhye dan check won mu wase wo kwa amanfo amaman so a wo hwese de ye pampa ma ye pampa nkwada ya na efe
a kwanno papa nso Ghana hade yato wo ma jeje mu na de one nimpanimfo akwakohu yi wo hwe animu ase hwe be efiri kina kwasem na hye bedwa wanom anya hye asetena se pe ene issues a wo be residi agu ho no wo mepa ne pomasibre papa sei ene samu a wone sompa kase eche. In one instance, they said children are just dumped at the gate and you can't turn them away. It's a heartbreak. I have been very depressed. I mean, let me be frank. I've been very, very depressed. I've seen another side. And I think for the members of the committee, if the tour hasn't done anything to us, it brought out our humanity. This all has told us that there's more to life than just living in Accra and just going about parliamentary work. So you saw how my colleagues on the committee reacted to the other shelter in Nigeria, gave donations to assist. My big sister here has promised to drill a borehole, deal with the water situation. This is what this tour has done. We know that when we do our report, we're going to make a lot of recommendations to God, and we're going to follow up. Between the Ministry of Gender and the Ministry of Local Government, there has to be that collaboration. The Ministry of Health comes in there. Openi okasa ye eye emrahye bedwani a wasoma de hia wanom ewa Saraga South abato empeso so wonu kure ya biemu ewa emrahye bedwafi a committee ya wanom ehwe mofra ene emma enko no mu asetena mu yedie hu nsam so no no wo mutitena ni mame ononyamfo Zuwera Ibrahima Mohammed eno ne sompa kase etwetwe sankomo yi ye toa so ne abankran ha ya na nanum ho ena Accra Metropolitan Assembly ya pani odano yewura Kpakpo Alote waya se ade bi koso ewo nkrama mu na wono nko a wodwene ho a wonte ase na Ghana man pani His Excellency John Dramani Muhammad ni besi akonya so wo kire ne se wonhwe ye no man nkrama mu entiye pa na afei akobadie enso enye toten eno nti wo hye adwumadie bi ase ya na wo yi titru pa na adwadifo ya wona age nkrama nten so titru ni ka kwantempon aboso no wo yi wonyina ade afuo ne amanfo bo no hye pa adwadifo na nkasa bimpo eye se no kure ne nyame anim ni wa ya ade ni nyina mu no ansa na asa adwumadie ne kure ba bekoso no na drobafo titru ni trotro do awes no woni adika bokoko kire se Wamu baba kwa strike sanse ekwan na woni be woni de wonka na efa ho na bus stop won be gina no ma fa nipa e de wakọ ba bi woni kwan ba bi o mo ba no sa kwan ni nyina no adwadifo na gya boso be ko ne yeton amo na yeton jene ene nyadoa e wo lori kwan mu eno nti nke woni be ko strike ena Accra Metropolitan Assembly enso yese ne sade a wono e be sade congestion exercise na woni wie ye no kromuti ye pa menimu kasa enne kwasi ada wie yi one year samba. One chile say nyadi a one bako esan say one so office no no. E ho no mnyu anu aduane die. Enu nti utu wonne watchina won beba. The office in the pam ye kwa besamba. The office ni ni baby akante haya ne. Oh ye ba na edidi. Ala edidi nze da. Oh ya da baba ate no de. Eh normal. O se no de. O mo aka so mo ya wesa ha na nya ka credit. E bi okwa na e me bi o pam gwa na ni plan na ni kunu. Ana na ere wa. E te bi o pam gwa e kan. Wa oba pamo ye no kura account because one hwe ya oba pamo no no ebia na o yira na o kanchima bi kura account won weto ade wo ho ne ho we ya adwadifo ni bi no no wanu disem ya wono ede to sompa kase animu eno no wo afi apema hankron aduosia emiesa 1963 ana ehukwohia ise ebibremu efo nyina da na maman ya wonom ewo ebibremu wanum ka wam ho bomu Ghana so ehyemu bie enti African countries ni nyina da no na wan ka wam ho bomu no eda ye di efan ehye fan eye kotoni ma ma busumi bia ne da etoso aduonu enum enti eye ne 25th May na na yi African Union wan wasanso adi a Ghana man panini His Excellency Yewura John Dramani Mahama edna no di sam atudwa ewo dwumadie na se esa se wono eno champion eye dwumadie ninti na ne kasa yemu no ana wone mpanimfo ekasa yede to wo manim sei ebra so se emaman a ye nyina ye kabomu eye African Union no emu mpanimfo wonum ka wo ho bom entahere tamienu ekabomu anampanisa ye peme enti no se wonum ka wo ho bom sana eno ana beboa ama won betumi e develop wonum amaman ebie wonso wonum de eye 2025 yi esi hwanom na womudi a womudi si wanyina ne se empanimfo a wonum efri eye womo aman so ebefa ebibremu aman ye empanimfo ye nkwada ye mrewa ye nkwakora
one befa yan ekwankwaso mu no wase yehwe na yetimi epempatasika bi na one gi free mpanimfo azai ye colonial masters no ho na one ade masa eye African leaders ne mpanimfo enim nkwada nyina enti no ta 2025 ya ye wo mu na yani edi African day yi say ya enei one asha fine mpanimfo akasa fa ho no wo mu hwe nim say free sabre ya eko empatasika bi de wasa one ade pata eye abibremu amamanya Yaso yakuma betimi atwa yeyem no wanom ade begwa kwamu na ebionso na His Excellency Yewra John Dramani Mahama ekasa ye chemu se abibremu amamai wototo sra mpanimfo ene ntiri ni atwotwo wura pepia nkoma wose ma yenye yiyimu afa ya no ya ho esanse sa udo wunua na se uda wado adi kire no a bibia no betimi atete montem na mom sadia wanu betumi aka wo mutamabo mu na wo matumi aye niema nyina yie na abibremu aman so etimi afa ne tampefra no eno ana afi wanu mu bedi hujuma ye to ansam ne so na afi de ni akyeremu ewo ensam fufuro mu na watwe atwa mu no mu ena omanfo esoso oja adigu ashankafo woni ko mu se be yanka sani $1 no sesei na ho ade kwafom na petro kra ya teso ama sidi no anya ho ade sesei wonya ni monyam pa first no da ICU sesei de wonya moja ama ne ho ayedene no anka be ya drobafo won ntelore fe so kakra eno nam so ema GPRT fo ena fe drobafo anka bom kwa hodo nyina kwa asetena yese no kre Ghana fo nso so no ne wone kan wone nya bieye eno nti wone yeso ambete ahyentuade ne so kakra ohamu nchichemu no edu enum 15%. Na omo yese nyame yadom a enrada ene be ya adwuma na asema ya te afiri ache ne se ukopie mu ewo stations ahodo ni bia doba fo ompotam ho no wanso ndo woma bomi mfu itaduku nyaade a wonbeje atom kura eno ena awie ya yebo anan ekwa GPRT one general secretary Godfred Abobire yene no ebo nkomo ne yebusanse papa won krofo yi ne awone yi die mpa na abeka kire wen some will always play this hide and seek attitude. But we have, like I mentioned that, we have some even guards which we have deployed in the various terminals to see whether that effect has taken today or not yet. What we would prefer media people to do as good is that when you go and find a particular terminal is not complying, or drivers in a particular terminal is not complying, they should not say drivers are not complying, but that they should be able to drivers at this particular station are not complying. That will help us to all check out the system. We know for central regions they have said that the information got to them immediately. So the regional chairman had ordered some kind of another press release and then made it known that between tomorrow, if stations or branches who are working on the don't comply with the directive, of course, sanction will be meted out to those particular branches or terminals. And okra, one mun ya be sanction way. We Godfred Abobire and watch them no we ye na ebusansa na say mo be sanction way dia. Any asotwe no ya asotwe ben. You see, one important fact that all drivers don't like, or particular person a driver doesn't like, is to seize him and stop him from loading, to deny his loading right. All drivers fear that was more than either fine. The fine he pays and he goes away. But no. So we think partly that is what we have to do to make sure that. Enti, se wose wonte so a asotwe akase adrobafo nyina suro ne se. Obakasa o mane nyina ba bi lodu. Ene ye ka no obetu di afa kwan ho saa onya nipa bia. Eno no wande ba ye won nti se wante so a asem kase ene beto wo ne santi no ye kwa ahoma no so na ya ma ne bofo na ya te won de agu Ghana monte so nyina no ya kwabusa won sa so kokobo iba ye no Ghana fo won wanya nsunsuanso ana ye nko na fe ye ne ya ma ne boni kwam redu e mo nkomo kwame ma hai maduzu ababunpon na ohuna mu te sei nyankopon adome ho ye pa awie ena wa from monte so a Ghana fo se den sei petro nte so Any say anti ashentuade so no woni ahubi wo mbotom ana still on prometumi akase asode de uba asante bantemu dodo na driverfo no ya no mo ye ni na ye se akete ntiso a de ba se ma transport ye ntiso manen ko form na efi passenger fo ho haro mo anopai mananti free no po mekanisa ya nanti kumasi amonte so ba bibie no won dodo na makode de mechi kase baabie ne hodo ma omate aketua no sentebia no so se wutika mu a abronfo ne aye ntokwa dodo na mate for se eduada na se ade no ebete so ebirum sisi ebirum sisi se aye kase bibi na ekoso wasantiment mu a
buo no mo je no eno do na de mo kan se ye juada esan se omunim se bia weekend de omo kan na no nya de for mo wo furu kai free airport roundabout e de cost of roundabout wa anka no mo de 5 cities bapm ne ene saa no mo de efi wo fi roundabout na wo san ko kejeti aso so a eno so 3 cities saa no mo de eno mpo mechi na kan se buo na no mo de ne kwade ya ahochire ntine tire bi o mo de 5 cities eno a no mo da so egusu o mo de na orimpo ye ne amanfo edi nkomo e wo ka mu e montre so eni birimu di nkomo ma yenkuchi se dia amanfo eso e kire wade e fa dia e koso no transportation my video so be so like e ba transportation dey em say dey tenant o mon te so me anope me wa me froka dey eje no a na eje enti so mo ti ate so e dey me dey minim dey me dey free ai so run about the airport run about ya no mo je o man te so for ne papa bi kura dey o ka me te odi na tem sa no ye ti ate transportation so say yente so no and I say on the only more share on Kopisa by and on about penny into your montes. Okay, me I said there. Who said maybe I should be a material, my driver, and I bought a man system a charging tea. So much is someone to see said him, and I'm also you see public transport in tea. Said him the air costs here, but I'm yet to find out from my friends. Say, Mamo, you know, you see public transport. Oh, Matis one as someone is 120 now. From Accra Circle to Kumasi, I'm going to Junction. I'm going to 120. Take it now, try and meet me there. We kwam redu amanebo ne odifra sentimental mu fa bi e ba ye nyina sentimental mu ha ba bedu ahoma ne so ba ma hai nyu so obembo na ene wugina hipoten isi am no ka se mi wa Brepo Junction free bant ma Brepo e kwa kosi sofo line finfin ho no sa be pe boyemu lorry fan won ate so ana Mempo meka se impempena am no kasa die me bo apro kakra na hunu se taxi drivers no na omo de impempena omo afiri ase a omo tete so na emom trotro fo ne de omo nya omo adwen se omo bete lorry fare no so se mi kiremu di a anopa ebra mi firi ase se me bo apro no se ne enra wo firi broni krom na wo kọ eye abronsanse a taxi na eji 350 pesos amane a taxi drivers for no ma minian tie ne se omo kire se ji se wia prem tobre ko no ansa no betumi ato so nti anwumbre be se no nan mu no e no omo te so a omo de 3 cities na se omo 50 pesos na free so ha mo wu pendu num 50 pesos no mo yi free so na so free am no pay be die se wu free Brepo Junction na se wo ko asu fi a 4 cities omo je ne sa no omo je se wu free Brepo Junction na ko ba kese a 7 cities no omo je sa no omo je na se wu free eye mem ye enkawe kwan no so na se o ba Brepo Junction 6 cities sa no omo je na se trotro fo ne de omo nya omo adwen se omo bete so eno na na se wo be kaya me ne ye passengers ni bi di nkomo mu kire mu se trotro fo ne de omo de omo si omo adwen pipa se je se bia ejuada na bi omo betumi ate ka sentiade nso na ne enne pa de nya de se omo bete so eno dan chen a omo san kire mu se je se ebia mpanyimfo efiri ase se omo te so efiri soro ansa na ba badwo mu a omo gigi 3 cities ne 5 cities ne ade no ansa na omo so betumi ate so nti so obi sa pa de a mia kakra me bo apro no de enya de se trotrofo no omo aye omo agye so omo bete so gise bia efiri etene ko no omo bete so a omo ate so na taxi di fo no de meka se mia bi wo ho a omo efiri ase a omo tete so okay bawa moni adwuma osompa no da bia meka eho akatua pa no won sabe ka wai me da sifi obembo right abusia nipa ene no ebo nkomo yi eye ba bedu wono nso eto yenkra e de free asantemantam mu e na wode ho nso ama ne bo e de asom ye na ye nyina nkran ha ya na fe ye ne ka kire akwasi ye bo a ye ne ono nso emo nkomo ne emu sasa so wono nso agba nan de afa nkran ha se na nkran tie ka kire ma hai obembo me jozo boko de right farmer ne bobo ye ne wa fa nkran monten so kakra santimantam mu de wone se woni nhye den hu resource bia nkran de ne te sen Aben po me da se endo ada ena na ye na ye hwe ni me se ka hwenti ade ne ka ye betumi atetete so ye 15% no na endra enu me sha se ebo apro efa nkran ha do me sen Faka edifi Malam Junction Echo La Paz. Esan edifi La Paz Seko Sijowulu. Na ni nyina no
sika na omo dia na omo egre na mom no adroma fo ni bi wo ho no ma ni se omo aso America crazy sense ndra class ahodo a me fire na me dey year rounds ni anom ba ko pe na me kan se ono no na enkane no na ya drink 40-50% ono je me 40 ndra me yi omo fi ho no mo a enkaya ma fa ina no obia ejeme de da na omo ejeme a sembre ya me no ka teka mafaka amba de du abelima farmers junction ho na Messi na a free baby am free ever no mo je 5 cities and na power so me ban so 5 cities no mo je na obisa de obia e kan ne se ya de a omo be sha na omo atete so na 15% no mo de aye adwuma ya me ya dom a e hina a eye dwada no na weekend we ya ndra ene ene de a match for ne se omo de omo nte so dogo bi mi abekra de obia kan de egbomu aso achi a passenger for ni bi so ne omo twetwe nko mo se o e dwada de se ni achi besu sisi anembo mse adwada na so na se odru honum na so mo so mo antete so dia eno de omunya match for ni de besie ni pa e December am no ka se bank ran hanum se ndia bibi amabo apro e dia se bia no se lorify ye tete so ne de enya dia eye adwuma e wa hanum e ti ye se nyame adom a adwada na mo hye ne de ye kina ya ye be hye enu se odru honum a ombe no mo ate so senia Yo, Katre, money adwuma, sompa na wasom no, ehwo akatuapa, eda won nkyɛn pɛ, wate. Abusuani pɛ ne no bon komo yi, eye Katre akwasi yeboa, wono nso eto ye nkra ede free nkran ha ya. Enti, sane ya won pota motie no. Join ye wo Facebook, SOMPA 106.5 FM, ene kwasi wafo kai akwa asore. Fa hu mu ayebra yen sisi a. Sane ya shaka fo yi bie wano mabo wano atu Brazil. Na wamo de wamo se ayi asentuade abuei wanum titi suei de yesra do wanum hyanya hu bibi ma ye na yetoso wonsam foforo mu a e kame ese nansan SHS mofra ye nyan wanum no obi ka na asem wose asa ye nya nyata entini nyata no so de mo na wonya wanum no wonum nyini wamo nyini na wanum se enu so nyini enyini pe ka no de be kai wo be baitew na opie mu wo SHS ahodo mu asese suban ya mofra ni bie dan na di no enya asam ketwa enam so ama kyerkyerefo ani kyerɛ mu sa aba wo mu hu enti no kyerkyerefo pani ade ma Ghana National Association of Teachers yetwa wontia efra wanum nate eye owura Thomas Musa Tanko wakasa kyerɛ mu sei Omanya posi adwumako wase ahase modo aso pa Ghana posifo modo aso ebi akura mo shifte enu ne so kura da be na watwe no anko shifte da enti no nke hia sei se mubabo mo police point yibi ewo SHS ya wudu e wa Ghana fa na nyina wasenka baboa na nya mo sode a mo ko duty we e ko akwan so we kwatena office no na nka obi nso ewo SHS ya wudu onim se de be ya mofra no ebebo wanum hu kakra na wanum nso eniema boni a wo mahase eye ewo SHS ya wudu abiem no wanum atimi atwe wo ho afiri ho sompa kase eni owura Musa Tanko nkomotwetwe sei enete. No, why do we have the police? If we are having a situation where schools, children, you see, the police, they protect lives, they protect what? Properties, and they protect state institutions and all that. So when lives are endangered, when state institutions will be destroyed, the police will come in. Where we are, students are beating teachers. Lives are threatened, so it is the duty of the police. So the police will have to come in. That is all. Physical assault, wherever there is physical assault or violence, it is the duty of the police to be there. The police for name to me now, they will call for reinforcement from the military. Where are students? No more my say teachers and the only way out is the police. So the police will always have to be in the school to protect lives and property. Enka babwa papa na mofra se yesi yentwa wan mu abai pew ababesu na wan ma hyase esen efifi a wa mo bai ti akyerɛkyerɛfo wan ka mo wa mo se japade no se prosi adwumako no nkobo pampim ni bi ewo SHS ahodo mu a ebeboa abɔ wan mu hu a wanum kyerɛkyerɛfo pani nate eye owura Musa Tanko Thomas ene sompa kase etwetwe sankomo yi na ye free sansem no ne de ani akyerɛ mu ewo my Ghana sikasem mu na nsan sidi no anya ahoden kakra pa na amanfo kyerɛ sɛ eya abandada no a wo free so no
ya na kanema mpani nana ado danko akufu ado ene alhaji Dr. Mahmoud Baumia eda no eye won magic bi a won ye na abai we nso kire say dabi wonim ya nka Ghana for san de ma wen wo mo ba ye NDC ba ye ene wa be ye magic no ama sidi no anya ahoden agina so kese pa eno nam so ama say wo kọ nanim a wo bro dollar no say no ase Azuma Nelson ne Mike Tyson tokwa no wo bro ne saa eno na amra do Bank of Ghana no kire say amanfo oguso kekan ya no wataiti bi pa say no ase Bank of Ghana no peso mo pe target rate bi no amode to so say oh ye hwe ni ma ba say busumi nsia de a sidi ne betimi amba ba say 5 Ghana cedis to the dollar and answer about 4 cedis to the dollar. Bank of Ghana amrado yera Obenfu Johnson esi amachire say wamu nakura nwene ho wamu nyakura nwene ho yeso mbe man target bi asan say ya yegina mu yi eye bra sane ehun sunsanso na ba no ye nyina ye ndwe ne kama na mu mekoda nimu a ne ye wachire bia no ye beto aso. No, we don't have a target, and I just explained it. I explained it that the CD is an endogenous variable, right? And as much as we don't want it to be, depreciating excessively, we don't keep a target to which we expect it to get to. We are aware of speculations out there. People are mentioning all manner of figures. But you see that you haven't heard any such target that is communicated by the central bank. No. All we can say is we will ensure that volatilities are not excessive. We are observing trends in the nominal movements of the CD. Remember, it goes hand in hand with the rate of inflation. Abusiani ati Obenfu Johnson esiama wayamra do oda Bank of Ghana no wode nsem nyina tuja ebra wa friends and trefo nhia mu wo mo ye monetary policy committee wie ye pe eno wode ne aka nyina ho ntansa ede bon santrefo na yewura same crap wakasa ewo ahanomo awia ginjini a yeda ne nsem wa kire dia ma wo kane no na wono na opiemu ewo MPP amanyokuo mu a wano ana ye second vice chairman na nesam wa waka nyina ene say kamia ye say no MPP amanyoko no ebi mu wo mu a wanu ye wo mu sa wo mu de party ni ye wo mu de ye di twa wanu mu funuma ana party ni ye wo mu ankasa na timi ye bibia wo party ni mu nti wo makoye kabia nkabi enti wo mu samu a kamia ye say wanu beka e wo kuo ni mu no eno na wasempanimfuo a aka no ede ye adwuma yei ena ye Same Crab akasa kire mu say wo bia woni freedom wase wo sha mamra 1992 ya ye de bo man hu bra yi a democracy wo bia chimi kire na adwene sa na kuo bia nso ewa mamra e govern sa kuo no enti MPP fo wanu wo mo de no no kakra wo beka kire MPP ade hye nyina ne say ehu behia se wo mo be makabi ma min kabi etimi ade him e wo kuo nim eno ana beboa wonom. We push democracy. Why are you afraid of people talk? On GOBND, we have communication. To say the letter about Sememo Bia and Kushia executive is moot. It doesn't make sense. You know why? Because executive will be too Saban, you Mumpo, a next year. If you want we yes, I know we send signal. You want to manipulate things in your direction because we are executive. What do we say? Every guy is secretary, who don't say, who do to make a shank because we are officer, who will call election. And people are going to read the facts that, oh, what is happening? Perceive, say, oh, you want to stop certain presidential candidates from going around and also making their case. But others, thank you to until they can meet the people. You must think as a party. These are some of the things we need to restore. That is one of the biggest problems we have in MP. Openi okasa ye aya former second vice chairman ewa MPP amanyoko ne mosunu gokuruko owura Same Crab ono so adwen kira wode yetu panifo anim wonu fa ebetumi aboa ye ntwa bosompo na yankwa America mamu ye kogina Harvard University ena afi yewura Donald Trump wo mo mfimfini Trump ba ye nansan yi wasada issue administrative statement bebre ene oya Ghana ni oya refugee na wo ha ene ya fa potomanto kofie adechia wode tax ahodo eba adechia wode we aba adechia wode we aba nanum ho ene wo ye say universities ahodo ye wa America ya wono gi adesuafo a wono nya America fo atukatrafo a waje won e won sukuu num no
woncha won nyina mu no ansan fo bia nko ninchi eno nam so ama na anu adam po nansan ya weekend yampo foforo kra samba ya na adesuafo ni bi esu den sa de Trump ye no ebo man eno nti ebe ya wonya sa de no awo ye no eno nam so ama Harvard University na nkasa mukrampo no wono so kra gina court ya wo kire se ade a Donald Trump ede ye won no enye kra mene wo kasa se US federal judge your friend say Jeffrey White what I said Donald Trump ade a wa no bufu sempa se wo bi free ni man so ba jentete ye na ba America na oman na nimonyam na wo se wo mpene sa ade wo no watwa ba ahwe ano George ne kire se ade a Donald Trump ene na mamuo ne ye no enya kra nti what the interlocutory injunction ade ato Donald Trump administration so say want to me nya sa ade no emfa ntietia Harvard University no anyone adisuafo no nyina no want to me nya sa emfa ntietia won fa ahodie so eno nam so ama ye ne wono mu a enim de ewo mra mu bi abonkoma mo kire say sa ade ya George no aye ewo America mamu no ni ruling ya ode abai no ebetimi aboa because na nsan mpo enche na adisuafo ni binumu a wo mo nya America fo no wone ba bewie be on graduation na waji won certificate di akofia body krata enu nti ni Donald Trump ye no na nka no emma won kwan emmo mo nye nanso ni George ya ye nti no ebetimi aboa sa adesuafo no ama won body krata no won sa etimi aka abusia ensam no asi na nsam a origina ye de sumu bi ene say nat president Yewura Thomas Musatanko wakasa se posi adwumako no SHS yahodo a wo Ghana ha nyina no wo mebo pampim wo mu ntinemu anopatu anadwo eno na bebo ama mofra na sesan sanso ena enkra ha ya after the congestion exercise ya Accra Metropolitan Assembly ya no adwadifo no see one office no one asanko Ghana Mampenini His Excellency John Dramani Mahama wadanu di sem tumu ewa bra African Day wanu mudini ene day wakasa ya echre bia koye say ebibre mu mpanimfo yenka ye humom na sanso ena GPRTU wani abokoko ede atre do bafo nyina say wo a wantew fe so se ne oni ahye no asotwe kese wen de bema wo Abusiana na KJC Company Limited that's why yasene adansie ne mapapa efie akoba sempremo enono wo cement iron rod sese nsuo na sifom entu besi dan a nya cement ya strong nya cement ya kama ebeboa ama won so wo foundation ya woto no etumi agina ye ne nsuo ama wo hora mfa nko afebo won su besi dan no na nsuo no numase na no numase na KJC Company Limited enkran ni kumase ye hoje mai 0204 355-040 Hajia Special Local Force wasi didi na fili gbenze Hajia aduane de wudi etre wosene ase ma wankasa no hunse empanisa se wudi na se aduane na so wa na atetrema ekododo mu atwe na so Hajia aduane de mesrew me wo amiwo ugwatrema no ebekododo mu atwe sanse aduane ne ede enti no dwumadie bia wudi bia to nsafra Hajia no maye aduane no emfa ma aduane bia wo ye bi 0246 359-921 na TikTok Instagram and Facebook ni nyina so yebutuwa no mu a obehu yan 21st clinic the sciatica expert the sciatica pesetter the sciatica commandant the sciatica originator yan ne kwohwehwe yi akohu ye yade yi a ese eyentini esa wotu ase akwasu na amromu etimi ya wo ya madebia wodi kobo obitiri so sciatica ne brofo eno no entini Dr. Blessed Foster wana ne mpanimfo ne koyi din ba wo mso mu tuni se hum e de man krobatan buburu ja ba bia ye ho jimai na fra yen 0540 311 na mpanimfo nyo so na fe wonu mu a ede kasie yi esi won metri so echini fa man Ghana e na afa wiase afa na nyina no na ye secure sanitary pad se wo ba amoasene ya ode ba mu ho no e ya amane ye secure why esanse no na secure ba bia Emma utimi gbo padi wabra wabu nsa na nso wobi hu krompo waka se we de jama afa na woko gymnastic wako gymnastics ni biaba esanse ye secure we secure ba bia afa ye de pel cotton e de afamu a eno nso boa wo ekrakra wase no ema ne ye kama ema ne chi esa wa ba wo nkobio se me kan ye wahunu ba bia me disi very good ni enti o se to secure ne se we nyina mu no ne boafo na enye na ewo babia me pa cho hwe mo asante mantam mu no say mama excellent cosmetics
ɛhɔ ne yɛde ne kɛseɛ paa de aba abɛgu enti ɛfiri adum pz kwada so estate taxi rank hɔ asɛmpa pharmacy mfimfini hɔ no ara no ɛhɔ a ɛne wɔbutuo mepaakyɛ yɛ a monhwehwɛ n'akyiri akwan na monkɔto bi ntɔn na wei no wutu na wotɔn a mfasoɔ bebree ɛna ɛwɔ mu frɛ no mama excellent ɛwɔ 0243 862 158 0243 862 153 158 na fe one yen abo enkomo ewo ehonomo sanso ena endpoint homeopathy clinic o se yade wanyina no a edokro wo no ne endpoint enho a na maka kire we eye endpoint homeopathy clinic oba ho a infertility prostrate wa mema so premature ejaculation bema mesi ukosi na nimu a usi wiase mema nyina na mu ya hye animunya mwate enkwagene wo ba no nya sa da kroba ba ye hechi na nya nkwande na emom eye sotro no wagene sanse wo gine obi ba wan hwe ya wade na gu ko endpoint homeopathic clinic na ye mo pa afa kidney issues and afa liver diseases ahodo nyina no nerve system no etwetwe ntini no emu twetwe pa bra na afa physiotherapy massage ne nyina ye bi o ya kache no ahenema kokoben ewa asantemantam mu yebutuo and afa enkran hanso spinters road share signboard ehon so ye gie ho sachireme na Dr. Dibuaten ya oda endpoint homeopathic clinic ano say bibichi wadwen ene ne mon komo 1-on-1 0244 867 068 and a phase 0274 234 721 na fe one no abo enkomo na bibia so etimi aye fine pa enso ewo eho no mo Leicester Ghana Limited ada romenti Yas toothpaste and a brush no was signed bebo ye chidom onsa na abake ye kan say obekọ hajia ho ukọ hajia ho na so amfa Leicester Ghana Limited ye Yas toothpaste and a brush ni bia ntwusi a odidi kura wonte ne de en na abaka say aduan nkyene nim enso na firi wanum bepa cho waya nkonkone ne wo se ase no yiri nyina afiri ho age say yes ene betibia yiri nyina de afiri ho mepa cho ba bia provision store counter no so table top ne nyina woni ton bi ho eya abowura ho na jode enkranfo mo mpedodo to aton no 0501 619 588 ena fe kumase ne mpota mo nso no 0501 390 338 0501 390 338 na fe oni yen abo eho enkomo hyane nso sekase yi etwa ne ho ewo nkran ha sompa 106.5 FM Accra ekwafa akumase asante mantam mu no eye sompa 93.1 FM ena fe ayiko 100.9 FM ono su akumase adanfo pa radio Paris France abrochima mu sanso na sompa 101.1 ewo Takra de 103.3 ewo Takra de na 101.1 ewo Takwa afe 106.1 FM sompa tachiman no ena sompa sunyane enso eye 98.9 FM afe 90.7 ewo nkranza ena sompa 101.3 enso ewo doma udi code na so wote yanka eye sompa FM Facebook no eye sompa na 106.5 FM Accra ena YouTube no enso eye sompa FM live ensama ye de besom no ye kruchere nyina so edikogu www.sompaonline.com na onso otimi akwa kenkan ensem no ebi ewo ho piaga so wo hwe live ewo achimasafo Starboy wo so wo hwe live ewo Ahafumem Airport Sompa News no size nana kwa mo aboaten eso wo hwe yen efri Ablekuma Central was special birthday and confirmer George Smith Graham Chief Executive of Fair Wages and Salaries Commission. One also the message or the buyer. And no. And yeah, you know so. Na ya mau happy birthday. Ya frau Boatima Lenda Oko School our Holy Family Nursing and Midwifery Training College. Our nkoko happy birthday and confirm. Yankopon no mu. Onshiraw na onya okese pa. Sanso ena ADO1 Mary Duo Fusaini. Oya fire officer. Na we free anti-kwansema oye administrator ewa Sompa FM heya ena fe wo mane abusua ni nyina titiru pa ne ma mefi wona se wona ma awoda pa yedie nkwatenten ni nhira ewo mu Nyankopon no mu wonhira wo na wanye okese pa ye no mo yede kase yi ebre wo eye me obrempon na kwaku ampoma miniminu aba abina bedu adepa kofi yada